Masakin hen belap ko kitchen to so la home ni ho zo se na bonon ni ko pa tun jong wan ni so chum la chum ho na be khom kilo ite Chinese palai Wang Yi chu tun in India vilna hong nei nahi hichi ki moto nahi Galwan Valley so zawa pa na high level ki moto na India le China adinga masapin ahinalize nahi Chinese lam kai pu hi Afghanistan le Pakistan hin ho pa India hong lu na hin ba na hichi IOC samina chun Jammu and Kashmir thua pan sa tu saina zong anane jin hi giti India le China ki ka nom bilateral to nei ban zom ding le ong long ding BRICS to khom na hi China in awai hun ding ba na China in India zong panala te ding a dai se 18 thulut khat chun a se jin hi hichi ki ho na chun gamgi a ki boina thu ho ana sei khom na ron bana chamna theina dingin ki ho na ana nei lone nahi sule Ukraine le Russia gam sung boina zia gam kai sung geopolitical thu le adang dang tam pi zong ana sei khom lone nahi Indian External Affairs Minister Jaisan Kalina Saina India le China gamgi thu hi normal hi pu nahi anati China in IOC samina Jammu and Kashmir thua comment ana nei na chu External Affairs Minister po in Jammu le Kashmir thu hi India internal chule domestic thu bo hin hichi a hin China in comment abol ding imacha am po na hi anati na hi chule China in India chunga independent policies ane angai jin gamna ho influence le ki thim to na mai zia India chunga policies na hi han anati na hi tunai lam cha sun China le Solomon Island gamtenin agu a draft treaty an nei hanchu vanoi henin ana thang khata nahi hichu China in Solomon Island tui kolgama asipai te open sading kinop tu na thu ahina bana sign bol na ahin nei lon le hichi tui kolgam hi China in PLA Navy te ngamun le muntina khunam da khona adodal kamho dawna ding le pansa namuna ahin nei ding in awmin nahi ade in Solomon Island tui kolgam hi Australia le New Zealand gamte ni adinga in hingbang a hinasunga Australia in police le asipaitio kinup to na anom sa banga hilai muna hi peacekeeping force a koi saw hi China in pansana hin nei ta ta le aka uwa anup loading ta khat do ding a hina bana achi safa na hi chigam mi ten China sunga lunglei lo bat sana ki pinna za chom anamol na banuwa agam sumawa prime minister pa na injing zong ana hal hawa sule Chinese business center tampi panna agoma in som gu baljong ana hal ha saw na hitai hichigama mi pite hin China agam sungo alo ole agi thunai saw hi na sata ana za da jing saw hi hichi thua hin Chinese sin asipai tio ana solo no chu agama sipai te training pi dinga gi sol hi ana tv na hi Vladimir Putin in tuni khochun Western gamhon Russian culture paimang sumang ding agong uve anati nahi amana seibena namkhat culture sumang thai ding ki gong hin Nazi te vai hoblaya lekhabu ho ahal la odchun ta khat chanahi anati Russia le Ukraine ki ka abuinan phatlam amano di lo to honin tu anu kha pinin ki ginni ni khochun Lviv khopia bomni vezian anha ki noi nahi hichi bom kilhana chun mi ngain ki su khana anain tha kho chule infrastructure pi ana se nahi hichi bom chu ni ve ki zom ni ki kala anha ki no hi Lviv khopi hi Russia te bom ha na omjing wangin mun na ho to de dinga hoi dom pen khopi khat chu hi chule Black Sea tui pi sunga kon akonglen hwa kon missile tampi in sa lumlam Zaitamar khopi kai khopi akona kilometer somkol gumagam la Ukraine military infrastructure mun pi chu kamane hi tin Russian Ministry of Defense akon thulut chuna sei be na hi kibuina hong khosi jing to lona Russia President Vladimir Putin in a nuclear sipaitio ki galging sa dinga thuluna anane a koi hile hichi kibuina hong ki kumlu nom khale tu sima ki zakhalo gim nai ta le thuna ki piding a hi anati na chung thwa Ukraine President Volodymyr Zelensky in Doha forum to home na wheelchair a holim na anane nahi
Ukraine van no ya nuclear tam nei pin athum na na hi chu security le safety pi dinga ki tip na zala achi sa sangkhat jako som ko kumvela chu nuclear government cha yo si Ukraine in aniki pido a hi tai isu van no nuclear gala kon hu do na dinga Ukraine pan la na khat chu hi hinla gam hatta a ke he ichi he pi na nei ho chun tuni khwa Ukraine in angai cha chamnale binna umne dinga Russia khuna kon kitip na chu gel do dingun ana sezin hi gahe thei kha chu Ukraine in USSR kon chamhlan anamu a chu nuclear government cha pachumpi Ukraine gamsunga ana ho chu sangkha jako somko le li kuma kinup to na dung juya na su mango Russia anga ana nung pi do hi anu kha pina missile silo umson chu sang nilakhat kuma ana su si no hi tai Russia into letua hi nuclear government sa sangu vel anayo hi na bana hichi government sa ho hi anup le adei phat phanwa atup naw monwa akap lu jing thayo hi Thakau ni sim som ni le li ni khwa North Korea in United States hupi ho chan ka pathaiding intercontinental ballistic missile test ana bol kit na sunga United States sin na sata adem na anai tol honin aum sa sanction aniki phong ho sanga kho zwa phun khum din ana sei na hi kechi thua hin UNSC to khom na anom tol honin tu chanin thulu na itobanga hi he chit na hinai po na hi alang khana hi chin missile test ki bol hi South Korea le Japan in na sata in alung lai lo na ana phong do vi na hi European Union into ni khuchun energy crisis to a special summit khat na ne yo vin hi European gamo hin zakhala som level energy lama Russia thau pun hwa ki ngai na ane yo hi na panuwa tu ka sunga Russia chunga longhei lo wat sa na thau hwa kha pi jiun European gamsung hwa na sata in thau le gas kha set na chu na tu wa hi tai hichi ke hona hin ki to ta kinup to na an nei thei po vin hinla US panpi na wanga kumsunga hi thau additional 15 billion cubic meters pe hiding kumkina 50 billion cubic meters akal sa hiding sule green energy at ki heido te hiding a panala ding ovin ki phat sa na song an ne ovin hi achi sa ni sim som ni langa ni khochun hauthi galgu bolhon Saudi Arabia gam jeda muna Saudi Aramco storage facility chu anakap ki tawin hi hichi thil so chun thau kholna teng ni akap si na hi in hi gahi thei khat chu Yemen gam sunga hauthi thal choi hos umang dinga Saudi Arabia le gam phachum pi khan in operation ana chi la pio kumsagi ong lin ta wangin hauthi ten ale thu zo theina layo vin hi achi chu hichi hauthi ho hi Iran in atosot na hin pana Saudi gamsunga mun poimo chule adi a thau khol le thau khol na mun ho phan masa pa na buluna ananei jing saw hi